pokušati predvidjeti budućnost nije put manifestiranja obilja. Jer ono što mi zapravo ciljamo je izgraditi osobno samopouzdanje kako bismo lakše preuzeli osobnu odgovornost za naše postupke. Imati samopouzdanje nije znat unaprijed odgovore na sve mogućnosti i situacije koje se mogu pojaviti. To će vas samo gurati u sve veći i veći stres. Put manifestiranja obilja je da si ti na miru s time šta ne znaš, zato jer u dubini duše znaš apsolutno van svake sumnje da ćeš privući onu realnost, odnosno one okolnosti koje najbolje reflektiraju tvoje vlastita ograničenja, odnosno tvoja vlastita negativna uvjerenja i definicije. Prema tome, šta god da se desi na neki način je za tvoje dobro. Nije poanta šta se desilo, nego šta ćeš ti s time napraviti. Pravo samopouzdanje nije unaprijed imati odgovor na svaku moguću situaciju. Pravo samopouzdanje je opustiti se u tome da ti je ok da ne znaš, jer znaš van svake sumnje da šta god da ti život izbaci na put, ti ćeš se s time u tom trenutku znat nositi, inače ti to ne bi život izbacio na put.